Sekutu di negeri anong guys na Dale. Kaya ang participants at kami gagawin ng tip ng mga setelah kami ikhlas yang kita pakat na nagtapi hantap nagtagaray sa tip ng mga sabat. Nah, sempit na nila ya yasik terkusuk. Yang mga mga ng pila dan nagaapat ng guru sejarah. Kapag ng sabat, orang gigantios yang gitu kontrol ng kita. So, Pun. Everyone wants about one hikmah. Neither Wilawa atau dayo himitre sutin tena sumitin wa wili to dasaman kendak nasba. Kasaba yi nyebut Kristen. First portion tau yang to tau junam puan hukum. Second portion tau dayo himitre sutin nasamutin wa uya wili dasaman kendak nasba. Inang job sama uang ni. Public Kristen, so boleh dasaman kendak. Okay, ini por kod ayo chairman yang ka klub yang ni, ma Edelweiss Raja Dekar, siapa hand over yang di price yang di nonjak, nonton yang arule. First portion, like sama junam hua nawakom. Ya, so. Ulang apa dayo himitre suting na sumating. Ini. And the third goes to Wali Lagato Ma Dasaman Bendak Nisba. Siapa? Ini photo session. Mungkin Aruli. Congratulations to our winners, first, second, third. Atul kuah yang ni kabar tim ni, empowering prize. Tahu kuah jauh tahu perkat bah susiang menutlo. Siapa wan cuman? Wia osai to Jasmine plan hukum. Wia unru dapat niki muli nyelong. For usul sama siapa wan jasma. Perkat bah susiang menutlo Jasmine plan. Nawa kung wow dapat niki mulai. Yang kan? Hikmat David Krishna. Yang hikmat David Krishna. Ini itu. Orang orang itu leh. Takut yang asal buat senang ini. Wasnya bau ma Timothy. Wow, wasnya bau han obey price yang tadi so sama bro. Waso to perkat bah suciang menutlang. Wasan to Jasmine plan hukum. Siapa ini jual tu? Tahu cando. Unru to the boy ni kimule.
Ini lah. Siapa lagi contoh? Mak? Ini contoh. Congratulations to the winners for 4th, 5th and 6th position. Các tu po cho nhau. Nhau phang đi sau. Nhau to u. Sang tu phai pale na na pia. Sang tu phai pale. Sang tu phai pale na na pia. Woyo upra to usen wiki kan baik na sebab wakende to wan la thang huwa na sebab woyo sepau. Wan na mi kan baik na mi betul wa ulur sai huwa na mi betul. MG abot kiyo tempuso. Sandify pale sen wiki kan baik wan la thang huwa wan na mi kan baik ulur sai huwa. Lur sa pura. Kaput ada ka conduct or sabau have a very good price. If you are on the job. Sanggit. Sanctify pala na napiang. Upoy ni chow semi kikin back na saba. Upoy ni chow uya open day one time huwa na saba. Uya sepau one make like na mi improve wa rosa huwa. Yun lang kong doon. Public Gongkong, right, congratulations to all the winners. Satu foot yang serang, poin yang depan. Yang itu Jidelin Tungpun. Nah, non-strike. Okay, Jidelin Tungpun non-strike. Yang ar pernah kendak na mukha yalong wale to Mary Queen pale namaskar. Jidelin to pun pernah kendai Mary Queen pale, please come running to the victory stand. Could ayaw ngaper kosnya bawan away prize. First goes to Jidelin Tupun. Jidelin, betul. Second goes to Fernandez. Fernandez. And third goes to Mary Queen Pale. Namaskar. Namaskar.
play sebuah affair and congratulations to all the winners. Satu poin ini segoso samudro, ya so samudro milian bukan. Ya so tak rakahi kendai dimukai lo, kosan happiness kawan sebab muslim, ya andru rosi sana dimukai lo. Siapa wajibna? Kod ani kong hilda, kau siapa di price nama talir dia. Dakahi kendai namukai lah. Poin ini happiness kawan sebab muslim. Waga rosi sana namukai lah. Hilda, congratulations to all the winners. Poin suya onyau, nyau kerana kata suya onyau tak kepinggi lamurong macam pet, wa kamarwa selain sebab muslim, wajah armus tinggi lamurong. Kalau marwah celah, kod yang sedang ini siapa awak boleh di price segini nangga punya opera. Pinky lamurong. Wata marwah selain sebab muslim. Wah, nama ini contoh. Kita cuba. Senang, congratulations. Ini job. Paul today's power. Today's power tak nak you. Nanti suki silang. Nombor demai, wah useful kendai nombor kaya lah. Tempat yang mafilar, kosnya bau ini price semenjak. Nanti suki Islam. Useful kendai. English youngest, English untuk itu. Satu play sebuah kabilah, congratulations to the winners. Pada poin. Katu yang di oldest yang di kentai yang di cemran, yang naliang di kentai kod iba kong ceba perto, naliang di cemran ma liki bias liwat. Kod ayo mahu bercelas yang pau di price. Yang naliang di kentai iba kong ceba perto, naliang di cemran ma liki bias liwat.
Siapa hati Omar Rides liwat motor o member yang klub yang ini tentang klub. Play cuma ba. Kami kecil tempat kata ni kami kentai buyo hay wajpau kong nisha peden siapa hawan cepat yo ini ketiga momentum satu kiti wan prize money nisha peden. Siapa hawan masa kio yo up tiga prize. Katu kerpat iki participant surok yang wajib begini ke sertifikat ni we pawin ini yo EV sertifikat ni participant surok siapa hawan sim kini ke sertifikat ni wan begini wah Bagi prize distribution ikut ke saksi participant, orang participant siapa